الحمد لله رب العالمين الله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جعلني الله وإياكم وسائر المسلمين من الفائزين آمين 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 يا رب العالمين أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله عز وجل هو خير زاد يتزود به العبد للقاء ربه يوم القيامة يقول سبحانه وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب أيها المسلمون يقول الحكيم علمتني الحياة أنه ليس معي إلا الله وحده هكذا علمتني الحياة ليس معي وليس معك وليس معكم وليس معكن إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولهذا إذا وضع الإنسان على قبره يناديه مناد يقول يا ابن آدم ودعوك وتركوك وفي التراب دفنوك ولو زلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت إذن أيها المسلمون يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا علمتني الحياة علمتني الحياة أنه ليس معي إلا الله وحده musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam awen yettude allah o bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata e dow nemaji ko nemini en kon fuu tawata en wawataɗi limude en wawataɗi kontude en anda ko ɗi jelu o jonni en nemaji ɗin ha timmi o liyeyen yettirmo nemaji ɗin ƴettuɗen nemaji ɗin yeddirɗen mo hiɗen toro o bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata wiwɗo ka deftere makko ma yafalu llahu bi azabikum in shakartum wa amantum haaju allah e lettugol ɗon si on gomɗinimo on yettimo ala ko allah waɗa ɗum so e letti en hay hunde ɗum ala ko ɓeydatamo so yaafiken en fof meɗen kadi o hokki en aljanna ɗum ala hay e hunde ko ɓeydatamo si wona yeru ko mesalal ittata e maayo o allah joɗo noon ko oɗo allah subhanahu wa taala jonni en nemaji ɗin tawata hay en landaki mo o jonni en nemaji ɗin kadi o landaki en joddi amma enen ka wonɗen ɗo kala ko konsomuɗa ɗo a yoɓay fendi mowa kanko noon o jonnuma nanɗe hiɗa nanude o landaki ma facture o jonnuma giiɗe hiɗa yi'ude dariraɗe ko dagi e ko harmi o landaki ma hay e hunde o jonnuma cellal o jonnuma hakkille o jonnuma juuɗe wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha se inni en kontuɗi ɗo en wawata andugol ko ɗi jelu ko ɗo wiyete allah subhanahu wa taala jonno yewtere meɗen hino yilo o inni wo allamatnil hayat ɗan gurna nde ɗan jannilan ɗan andinilan wopiiji boy annahu ko woni laysa ma'i mi wonda hay e gooto hay goto wondata e an ala kadi hay e goto wondowo e an sanga kam mi hatonjini ɗon e goɗɗo
illa Allah wahda siwana o Allah goto pet o bajjo o senido wawdo mo ronkata o Allah do o wi wo iza asartu aqamani Allah simi yehi ha mi boylike mi oñike ko wawi lam fewnude wo ko Allah subhanahu wa ta'ala o wiyeteɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko o woni ko fewnata goɗɗo e hoore lawol peewal fina tawa ko a julɗo e nder 8 milliards yimɓe ko Allah waɗi kon sur la planète e hoore leydi nin ko 2 milliards woni julɓe e nder ɓen 2 milliards ɗon kadi ko ɗon ke honno naafigi woni fasigi woni julɓe woni mu'mini woni tawata himo tawnuma e nder ɓen ɗon zalika fadlullahi yu'tihi man yasha ɗum ɗo ko ɓural Allah hino jonna ngal ɗo kala mo o muyani sa yi a woni julɗo weltano Allah subhanahu wa ta'ala sa yi goɗɗo mo woni kefeero toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ho fewnumo si a yi hiɗa tabiti e hoore waktuji ɗin jowi yettu Allah subhanahu wa ta'ala sa yi mo tabita on torano mo Allah kankadi yo Allah hon tabintinmo sa yi hiɗa horude lewru sumayende ari wo hiɗa maapi ko honno gaynirtandu goɗɗo ala e horude torano mo Allah kanko kadi yo Allah subhanahu wa ta'ala on tabintinmo si tawi an hiɗa wakkili e waɗugol farillaji ɗin mo alaɗi e wadde waɗanmo du'a siɗa wakkili e waɗugol sunnaji ɗin goɗɗo ala e waɗude hey farillaji ɗin torano mo Allah subhanahu wa ta'ala wona dolema wona ngarima wona dambema wona jahuma wona gandalma wona laabuma wona hay e hunde waɗi sa tabiti ɗum ɗo ko fadlullah ko ɓural Allah subhanahu wa ta'ala woni ko o tabintimma e hoore ɗum ɗo o wi kadi wa iza maridtu simi nawni dey shafani Allah hakaza Allah matnil hayat si tawi mi nawni hay e goto ala wawɗo lan dikkinde si wona subhanahu wa ta'ala qala subhanahu wa ta'ala wa iza maridtu fa huwa yashfin si tawi de mi yehi ha mi nawni kadi ko wawi lan jonnude lekki okkorale ala lekki wo ko Allah subhanahu wa ta'ala ma ittikhazi al asbab wondude yettugol sababuji ɗin kadi sababuji ɗin ko honnum si a nawni ko ya yahu ka labtane sa yehi ka labtane a waɗi examen ji ɗimen fof ɓe visitima ɓe windanima ordonnance ya ƴettuɗe lekkele o ƴetta lekkele ɗen ɗon non inna ko Allah woni ko dikkintalan ɗon ko kanko tigi woni ko dikkinayma o waɗa non hande kadi lekkele ɗen sabu fi hande kadi ya wawu dikkugol ko ɗum ɗo woni wa man yatawakkal alallahi ma ɗum wa alallahi falyatawakkalil mutawakkilun koye hoore Allah woni hani yongitorde hanuɓe yongitorde ɓen kono nayo mi nawnu ha mi gayna mi jooɗo ka suudu minna inchallahu Allah on dikkinayɗa la ɗum ɗo haza yusamma attawakulu ɗum ɗo ko tawakulu wiyete wona tawakkulu on a ƴettay sababuji ɗin miɗo faala mbuuɗi yaha ɗaɓɓoya ka liggete yoɓeɗa heɓa mbuuɗi ɗin ɗon haray a holori Allah toroɗamo noon yo okkore hiɗa faala kadi ɓiɗɗo a yahay resa ha gayna kadi waɗa ko hana waɗede kon fo toroɗa noon Allah kadi yo okkore noon hande kadi noon ko wiyete kon ɓiɗɗo hiɗa faala gandal a yahay ka karamo koɓɓen ton helda koppiwa ɗin joɗɗa e ley koyɗe maɓɓe janga toroɗa noon Allah kadi subhanahu wa ta'ala yo Allah okkore noon hande kadi ko wiyete kon gandal ɗum ɗo woni ittikhazu al asbab jon noon si nde nawni ɓayle pellete haray ko nawne be nawnen ala hay e goto wawɗo e dikkinde sina o wiyeteɗo Allah subhanahu wa ta'ala toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala nawnuɗo julɗo yo Allah o dikkinmo toriki Allah subhanahu wa ta'ala nawnuɓe julɓe ɓen fof ko Allah mari cellal yo Allah o dikkinɓe hakaza Allah matnil hayat wa iza afqartu aghnani Allah si tawi kadi mi woni baaso mi tampi mi heɓari goɗɗum hay goto ala wawɗo lan okkorde jawdi si wona Allah subhanahu wa ta'ala fewta Allah subhanahu wa ta'ala toroɗamo wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra sa heɓi no tawa e sababuji ko okkorta goɗɗo arsike ko wiyete kon kulol Allah no tawa e sababuji ko yaltinta goɗɗo e wiyete kon ngoƴo e ɓittende e sattende e sonja e tampere ko wiyete kon kulol Allah subhanahu wa ta'ala Allah daali ka deftere makko wa man yattaqillaha wonɗo wo wonɗo hulɗo Allah yaj'al lahu makhrajan o waɗante yaltirgal o waɗante sortorgal kadi na ɗum noon tun wa yarzuquhu min haythu la yahtasib o arsika ma kadi nokku ka a habbanoki en o a habborari e yeru ko a habbanoki kadi
ko wawi ɗum ɗo wo ko Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha no Allah dey yarzugu himo arsika man yasha'u kala on mo muyani arsiku gongol ko bi ghairi hisabin ko alda wo e eta eɓɓa ko alta wo e mesirgol ko ɗum ɗo hendotoɗa hande ɗo ɗo ɗuuɗi fi yawata hendo fof ɗum ɗon najuuɗe Allah subhanahu wa ta'ala woni kanko o jonnay kala mo o faala no o faalira non yeru ko o faala kon e sayi mo o faala non e embere ko o faala kon e mo o faalana on kadi ko ɗo wiyete Allah kono no woodi woɓɓe goono ton Allah jonnataɓe tawata ko yonata ko fi honɗum ko ɓay himo yiɗi ɓe landoto jawdi ha kono Allah subhanahu wa ta'ala no andi ka gandal makko wirningal si ɓeɗo heɓi jawdi buy waway nin jawdi waway wonde sabu ko ukkoyɓe nder yiite jahannama harale ko jiyaɓe makko tigi tigi o jonnay ɓe tujiri ko ɓe wawata surrorade hara ɓe wirtotako ɓe ɓittotako kala haaju maɓɓe yanuɗo ɓe waway wo huntude haaju maɓɓe on kono oɓe jonnataɓe jawdi ko ɓe mantirte ko ɓe Allah yewti fi muɗum walaw basata allahu rizqa liibadihi labagaw fi l ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha wosi Allah yanyanno jiyaɓe makko gohino ton arsike wingi heɓi jawdi tawi fappu hino haton jini e ma no faala hay yiwgol ma ɗum yewtugol e ma hande kadi entreprise ji ɗin ɗuuɗi ha wo ɓeɗo labagaw fil ardi wo ɓeɗo ɓe bewayno ka hoore leydi ɗo joma daari noon walakin ko woni tum yunazzilu himo jonna ɓeɗo mo tippinanaɓe bi qadarin ma yasha embere yeru ko muuyi kon ko andi kon tawata ɗum ɗo wawataɓe bewinde embere yeru ko muuyi kon ko andi ɗum ɗo wataɓe ittude e hoore lawol peewal embere yeru ko muuyi kon o tawata ɗum ɗo wataɓe murtinde ɓe accita rewgol Allah subhanahu wa ta'ala finugol yaha ɗaɓɓoya arsike ɗum kadi ko dewal kono wona yo ngal yehu ha tawata hande kadi ngal yejjintinte hiɗa mari subhanahu wa ta'ala hiɗa mari Allah hiɗa mari waɓutuji hiɗa mari ko wiyete kon korka hiɗa duwa ha joyde hiɗa duwa horugol hiɗa duwa ittugol zakka ɗon haray hande kadi ngal moƴƴari kono yawgol ɗaɓɓoya arsike hu muɗum kunno laaɓiri ɗum kadi ko dewal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum ɓe maaki wonde goɗɗo e mon ƴettata tenirde e himpare e kaafa o yaha ka burure o soppa o teena o rondo ɗum o naɓa ka saare o yeeya ɗum ɗon o ñaama coggu lakkere makko wo ko ɗum ɗon ɓurimo moƴƴande e di o fontude jungo makko o toro yimɓe ɓen ɓe okkorimo ma ɓe ronkimo okkorde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si ɓe salmodirino e sahabaɓe goo tawi juuɗe ɗen fuu hara ko bowolle hakke ko ɓe yangi kon juuɗe maɓɓe ɗen fof no waɗi bowolle no soppiti nelaɗo sa sallam jogotono jungo ngon ɓe lunno ngon ɓe du'ano on ɗon kadi fi honno ɓe andi on no ko woni ñamude ko halal muɗum oɗo kala waɗowo ɗum ɗo haray ko halal mo wonɗo ñamude siɗa ñamude halal ma lakkere maɗa oɗo ko ɗum ɗo ɓoydana e ma teddungal ngal nelaɗo sa sallam e maki wo sharaful mu'min ko qiyamuhu billeyl teddungal gomɗino ko immagol jemma juula wa izzuhu istighna'uhu anin nas fala noon heɓugol teddungal hakkunde jama on ko ya wuro lakkere ma nden hara ko an andi ko honno woni yoɓirde facture ji ma ko an andi ko honno woni yoɓirde loyeji ma hara na ko ya yewtoroɗa fi sabilillah a heɓata teddungal hakkunde ɓen non wa akhiran ayyuha al ahibba wa qala allamatni al haya wa iza aznabtu ghafara allahu liya allah si tawi kadi mi waɗi bakkatu kadi ko hombo yafotoɗi bakkatuji wa man yaghfiru zunuba illa allah ala hay e goto yafotoɗo bakkatu wonɗen faggitade kon sina o wiyeteɗo Allah subhanahu wa ta'ala joni noon Allah subhanahu wa ta'ala on ko wiyen wa tuube ruttoɗon ila Allah faade ka Allah jami'an on fop moɗon na oɗo ma oɗo ko homɓe kadi inna yo tuubu ɗon na nafiqiɓe ɓen na fasiqiɓe ɓen na heferɓe ɓen wa tuubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun kono yo gomɗinɓe ɓen ɓe Allah inni ɓen qad aflahal mu'minun gomɗi dey malama gomɗinɓe ɓen allazina hum fi salatihim khashi'un ɓen taway ɓe e julde maɓɓe hiɓe yankini hiɓe duumi e julde maɓɓe nen ko ɓeɗo Allah sappi o inni tuube ruttoɗon faade ka Allah on fop moɗon ko onon yo gomɗinɓe fi honnon la'allakum tuflihun no gasa bela Allah malay on o malnay on o danda on yiite o ka on aljanna o danda on hasibore sattunde o lumbinoya on sirate o danda on ko wiyete kon hasibore sattunde yawmal qiyama ko ene wi'a yo tuubu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki e hadisi selluɗo wallazi nafsi biyadi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 100 marra wa fi riwayatin akthar min 70 marra
nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe mara bakka to ayi hunde qad ghafara llahu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar fo ɓe yafanoma kono ɓe inni ñande ɓe tuuba ɓe inna yo allah accam ɓe ɓuri laabi capanɗe jeɗɗi e fillayego ɓuri laabi temedere enen kadi ko tuubu ila llahi jami'an ayyuha almu'minun kono yo gomɗinɓe la'allakum belajo onon tuflihuna maloyte allah subhanahu wa ta'ala o daali e aya goo kadi e suratul tahrim ya ayyuha allazina amanu kono yo gomɗinɓe tuubu ila llahi tawbatan nasuha tuube ruttoɗon faade ka allah tuububuye laaɓuɗo timminɗo sartiji ɗin fof asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum no jorta no tijja no tañƴinaka joobi moɗon nde o yaafoto on bakkatuji moɗon ɗin so yaafiki on ɗin ɗon fof ko honɗum o watta o yudhilakum jannatin o naadoya on e aljannaji tajiri min tahti al anhar hara hino ila yiltodira toon canɗi caangol ndiyam e caangol ɓira e caangol beere e caangol njuuri ɗum ko canɗi na e ngol ɗo mo be e canɗi muɗum hande kadi ko watta ɗum ɗo fof ko sa tuubi a ruttike ka allah subhanahu wa ta'ala o wi e hadis goo law lam tusnibu la zahaba allahu bikum wala jaa bi qawmin yusnibuna fa yastaghfiruna allaha fa yughfaru lahum so sikkiɗo joni onon o wawa e wonde ɗo haran watta bakkatu wo allah ittay on o meha on o fitta on paw o itta on o adda woɓɓe goo waɗayɓe bakkatu ha ɓe gayna ɓe yilta ɓe tuubo ɓe rutto ka allah subhanahu wa ta'ala allah on yaafoɓe mi toriki allah subhanahu wa ta'ala yo allah o yaafola yaafo on aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله علمتني الحياة أنه ليس معي إلا الله وحده أيها المسلمون من اعتز بمنصبه فليتذكر بفرعون musidɓe julɓe tedduɓe ɓawon yettude allah laawol ɗimmol e dow nemaji ko nemini en ko nema ɓurɗo mawde ko allah on neminiri en kon fof ko nema l'islam noon wa kafa biha min nima o yoni kadi kala bani adama on ko heɓi e hoore o aduna ɗo kala ko o heɓi e hoore aduna on ɗo so heɓari l'islam o no wayi wasi hunde o heɓari kala ko o faɗi e hoore o aduna ɗo so faɗari l'islam yo andu ala hay hunde haray ko o faɗi yetten allah subhanahu wa ta'ala neminirɗo en o nema l'islam toroɗen mo kadi yo wurnu en hoore ɗum ɗo hara kono nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sahabaɓe rewirno noon o wurnange ɗum ɗo ƴettita en hoore ɗum ɗo ko ɗum ɗo petta allah woni ko landema o inni wala tamutunna ko satti o ko satti wata mawi de aron tawollal nga illa wa antum muslimun si wona hara ko on julɓe o innari wata on tawlal nga so tawi hara on laamaki ma ɗum on heɓari jawdi ma on heɓari gandal ma on heɓari jaaw ma on heɓari ɓiɓɓe ma on heɓari otoje ma on jombari rewɓe ɗum ɗon fof haaju allah ala hiya duniyakum ko ɗum ɗon ko gurnan ko zinatul hayati duniya na noon fino har mino dagi kono ndeɗa tawyamo ka makko to wo ko wala tamutunna ko satti wo ko satti wata mayu ni yaha toon tawyamo illa wa antum muslimun sina hara ko a julɗo noon almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi ko wiyete non julɗo ko kala mo julɓe ɓen daɗi bone ɗengal makko ngal e bone jungo makko ngon fewno non ko ɗo hulɓini a wowlay hoore inde goɗɗo ko a anda ko miija a yaala haramarana dalil allah no innu male sa wona e julɗo nela alah sallam maki julɓe ɓen fof ɓe daɗay bone ɗengal ma ngal a ño'ataɓe a yennataɓe ɓe daɗa kadi bone jungo ma ngon a piyataɓe a gerataɓe ɗum ɗo on say hara a woni a julɗo a yeggitine laaɗo allah subhanahu wa ta'ala mo daali wala taqfu ma laysa laka bihi ilm ko satti o ko satti wata a wowludey ko annduɗa amarana ɗum gandal wowla e hoore goɗɗo ko tawata amarana ɗum ɗon gandal amarana ɗum ɗon bindi sa landama ala hay nokku ka tippuɗa sinaka dariɗa ɗon inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula awa andude tere maɗen fof yawmal qiyamati fof ɗe landitoyte mo ɓe ko wowli kongoy mo be kadi ko ñaami e ko ndaari e ko lunni e ko yii e ko meemi e ko yehi fof a landitoyte yawmal qiyama yo noon so tawi ɗa andi ɗum ɗon fof waɗa e contre andi kala ko a joganaki dalili wata wuulu walihaza jaa fi lhadis lamma suila nabi sallallahu alayhi wa sallam man najat kayfa anta ya rasulallah qala amsik alayka lisanak wabki ala khati'atak
wal yasa'aka baytuk goɗɗo arno landi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wo ene ko honno mi daɗirta nelaɗo maaki fewndo zamanu on ka fewndi ɗo ko daɗinay ma ko piiji tati goo amsik alayka lisanaka jogo ɗengal ma ngal goɗɗo ko wiyete ko yo fillita ko wowli wona yo fillita ko fanki sa waɗi ɗum noon hara heɓi toɓɓu gotu waway kuma dandude woɗi mum ko wabki ala hatiyati jooɗo wulla e hoore bakkatuji ko faggitiɗa ta jooɗo e ma pagol fi bakkatuji goɗɗo dandu hoore ma taw si danda noon goɗɗo ko ƙu an fusakum dande hoore moɗon taw si yahanana woɓɓe wo joni noon wullu fi bakkatuji ko wonɗa wadde hakkunde ma e Allah subhanahu wa taala ko wonɗa faggitade e hoore jiyaɓe Allah ɓen fof ko wonɗa yeebude farillaji ko Allah subhanahu wa taala farli e hoore ma ma po fi ɗum ɗon wo tati on wal yasa'aka baytuk wo ya heƴu kama wona kama ta yaltide toon sina hara ko fi Allah hara ka yahata toon ko fi makko kadi joni noon wo kala neɗɗo mantorɗo dambe muɗum ko wiyete kon posji muɗum laamu muɗum wo falyatazakkar bi fir'aun yo anditi fir'auna alayhi la'natullah oɗo laami no ɓuri deɓe duuɓi 400 o yehi ha o inni ma alimtu lakum min ilahin gayri mi sikkahi ɗo mari reweteɗo goɗɗo gogo e sirona min adiɓe e sakkitiɓe hay goto wowlarigol konngol si wona firawna hakke ko Allah jonnunomo laahu e laamu e jaahu e teddule o yehi ha woli ɗum ɗo Allah tertimo ɗon o innoy kadi ana rabbukumul a'la komi woni Allah mon ɓurɗo e towude on tawi noon hande kadi o feƴƴi ligne rouge on fa ahazahu llahu nakala al akhirati wal ula Allah noon halkirimo nangirimo lettirimo ko adino wolle kon e ko sakkiti kon hande kadi an kadi hande kala ka hewtuɗa andu ñande go ko sa imma a tippori doyi ma a tippori doole a tippike e hoore jam ma a tippike hara hina hoore jam foti a moƴƴi ka laamu foti a moƴƴari ka laamu pelletti ñande go pelletti a yiway ka laamu ɓeyni ɗo kadi wamani itazza bi malihi falyatazakkar qarun wo kala kay wonɗo e mantorade jawdi muɗum heɓi jawdi kaari no mari jawdi mantirama jawdi wo yo anditi fir'auna ɓe yo anditi qaruna afwan goɗɗo heɓata jawdi ɗo hande ha hewta sifa jawdi ko qaruna wa inna mafatihahu latanu bil usba ulil quwwa saabije makko ɗen tun sina sagatali monanaɗi maccali dariɗi moƴƴe watano tonde hay saabije ɗen tun wona noon fere ko sottirte kon ma ko woni nder ton kon kono honto ɓen fof hande ɓay ɓe jaɓano l'islam ɓe yeddino Allah subhanahu wa taala ko honno wonno battane maɓɓe fa khasafna bihi wa bidarihi l ard Allah mutinno foppo halki foppo lanki foppo hande kadi hande ɓe lutti ko wolirte fi muɗum neɗɗo ko hani mantorade komi heeɓi kami maaya nami heeɓi kami wura mantor l'islam man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din Allah sino yiɗi goɗɗo no faranamo moƴƴere nden ko l'islam o faminayma sa yi goɗɗo ɓurima e nder disna l'islam himo hunji qur'an ɓurma himo juula ɓurma himo jogi kolol Allah ɓurma ko ɗum ɗo wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun ko ɗum ɗo hana poɗodirede ko ɗum ɗo hanɗa wonde jaloux ɗi piiji ɗo amma ɗiɗa anda ko wonno heɓiri e hille yawmal qiyama lan tazula qadama abdin yawmal qiyama hatta yusala an arba alandoyde fi fof ko honno heɓori Allah walla hara tigi tigi wono heɓorno noon kono dagori wa akhiran man itazza bi nafsihi falyatazakkar bi aba lahabin neɗɗo kadi kala mantorɗo dambe yo anditi aba lahabi yo anditi abou talib goɗɗo heɓata dambe ha hewta abou lahab oɗo ko bappirawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono ɓay o jaɓano l'islam o ko honɗum sakkitori ko tabbat yada abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab natija on ko honɗum sakki ruttorde honɗum sa yasla naran zata lahab o sa yasla ko pellet o nato e yiite zata lahabin jomirague durbugol hande kadi fi honɗum na dambe ɗe woni ko nafata ko l'islamu on wona jawdi nin tun woni ko nafata ko diina kan wona laamu ngun tun e jaahu on e teddungal ngal tun e gaddal tun woni ko nafata ko so tawi l'islam on a rewi Allah subhanahu wa ta'ala sa fini a tawi ko a julɗo hiɗa hoore lawol l'islam yettu Allah subhanahu wa ta'ala hay si tawi hunde hara a jogaki kala ko jogiɗa kadi so tawi l'islam ala kama toro Allah subhanahu wa ta'ala on haray yo watte ka lawol l'islam mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on fewne اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشفنا واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين اللهم ارحمنا وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية برحمتك يا أرحم الراحمين haray bandirawo meɗen no tori du'a fi ɓiɓɓe makko e fi modibbo makko e fi galle ɗen fof en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah fewna mo fewna ɓiɓɓe julɓe fof yo Allah fewnu kala ɓiɗɗo julɗo ɓoyliɗo toriki Allah kala jogiiɓe jam e kisi e ka galleji yo Allah hon duumi kala jogiiɓe ande sohla e ɓittiyende yo Allah hon ittu mawɓe men fatiɓe fof yo Allah hon yaafoɓe marɓe ɓe yo Allah hon ɓeydanɓe ɓe jogaki ɓe yo Allah hon okkorɓe waporɓe kaydiji ɓen kadi yo Allah okkorɓe wonduɗi nafa e barke toriki Allah yo Allah wurno en koyen julɓe yo Allah yettidi en hara koyen gomninɓe yo Allah wurno en haka gurna moƴƴani en ñande tawata ko lakaro yo Allah yettitu en nde ñande ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله